Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wangalizi wahemasi wa Komor kamili, salama na rahma na baraka bombeyo haini mzimadasi ya hundane na khairi insha Allah ta'ala, amin. Usiku leo mimananyani Mohamed Arif Abdul Wahab mzalihaniha homjini shindini waishi haruma le jiji la Marseille sikusudia ninjie haruma zenzia zinu ilinoonese fikra mlongo hadisi proje ya hitsahidi ya nsini mamlima ya husu maji lizitso la maji la parhaniha haruma wa mji wa Mjenjeni. Watukufu, inu hadisi muhimu mjini Mjenjeni wa parhaniha zitso la maji maharakanio siwana wahitsahidi ya nsini mamlima riliyobonze itsahidi ya nsini mamlima yoikansi Hanzwani, Mjenjeni, Robeni, Shindini, Simambani, Zahajuyu. Bandaraja rajuliziwa ya ukana homjini Mjenjeni vaparihaniha zitso la maji ya joutosha ya rawe mbajini simano tablo rilio hunu Faransa hususan Marseille hariparo wanahatu waonao zaidi hanasi harumao starabu wahemijio harija hunu Marseille riwadhominisha hadisiyo waendelee mbio watsahe wandu wajori saidia maji yao wanahatu miongoni mwao Shehali Alwamadi wa Madhali Ndazi mzalihani heshindini Zabai Abdutosha Hamada Swadiki Nwasaya radhominisha hadisiyo. Wanahatu wafanya za jitihadi za hao zonsipia hata wahundu mapartener miongoni mwao lezi ya heliba vula Dunkerque nana idara zindwa jina zikusaidia proje hamandizo wakubali warsaidie mali sonchashi aweka wakubali walikubalia awakubali anti awipunga shilio haruma isiwa shenshiu haruma daula zimalizwa kati za kahudeblokewa gouverneur ya kwa kati huo sitifaruanta haparwa haja hakahutia mhono haruma zimalizo. Yundi daula ndi haparwa haja kahutia mhono. Maana ya proje hatu yoni hakayo halali ibide maraia wasaidiwa. Zimalizo zitolwa zilunziwa wandu wakauzitunda nuziswarifu shakazijani kwa daula ya Komoro nkodeni watsahwa wandu wabewa Komoro wende wakahuvima watunde zenongoizo zonsipia hata zijeziwasulishiwa wabahanu ya bidi ziwasulishiwa kwesi yabo bakaisha amasha hunu Ulaya shatendelwa nuwana wa hatu wao wakana amasha tungwa Komor haruma ya itsahidi
shatanganya madhamana wa hemiji ya hatu ikao ndo naivumbua vana. Senungo hizo zendesiwa hata zinjanziani zehazizo zandisiwa shae miji hatu ija injia haruma tabu ya umavumelewana emanu wananyasi wa mijenjeni wadai haki au wabdai ndongo ikao kajalolana ni masharia ya hansiwa wakati eshamasha hemaji shakautongwa. Haini ndongo pia zohenda hasharia ya vokada jujwa utsa ndongo rifanye ndongo ritsa hemali besina ukana ridungo nzia za sharia ya abo wakaufanyiwa makatiba wakaufanyiwa statui wakaufanyiwa ndongo zinji za kisharia ikao miongoni mwa wandu watanga harumaze fikra hizo hususan de sharia mwana hatu Dr. Rafsanjani akamengoni mwa wandu wakautunge sharia shakauri wasulisha hata ihora kanzari wasuli haizo kwezi maji yao yafikiriwa ye miji mitano miji mirandaru ya hatu hafikra hamali hamvu miji mirandaru ya hatu ifikiriwa andani wahundane ni maji yao abonga bondongozi nji za masharia ya ndani yafikiriwa wafikiriwa siege sosiali na siege administrativu wafikiriwa mualamisho ya maji wafikiriwa ndongo shiwi na majana mfukari shabaja bajiri umavu mwelewano wa hatu na mijenjeni mana mijenjeni waonisa ze fikra za hao kanu maji yaishiwo homjini hao yabonge bidiu ngabu mafunvu wa yatamani wa yahundane nayo hama siege administratif hama siege yasa ya tena wa hutajia ukana lebwanyiso la hemaji nezemali na hizo wa saha haki za hao uwezo wa hao sharinjia haruma mishindano haruma bavu ya hatu ya hemijio karja kaushinda arielewa na fikra shazendongo hizo zikaujiri kabati elu wa hebavu ya jusa shehitswa si depite si ministre si mrenga onsipia sharka ubamanda na hodani hatu ilirishinde lihundenzia ya mwelewano ya huriwasulishwa mahalani ya ladhimu. Rinjia hata haruma mbambandano ikao nsina hamba wawaduisha au mbambandano utsoha imanasi miji rikawona namna nyinraji na mijenjeni wakawona namna nyinraji. Mijenjeni wadai ukemajianu yoya hao yabo harumwe mabwanyiso yonsi pia ngebidiwa hundane na funvu pandwa mwana zaidi ya hemiji yeminraji yabo tijimlisa wayo miji ambala imajanu ngayo homjini mijenjeni shazemali rakubaliwa harumu imajanu rikubaliwa yemiji sita yabo romno yemaji romala misho yemaji romanyiso ze swarafa arese faida ngebidi urielewane emano muhimu ini faida hijo kaunde harumu yemaji shaishinde ilele yemaji sharinjia hao mavumelewana wakatika osonsi nga roke majanu ngayo homjini mijenjeni sha eshi unga shiliyo imajanu shinu shomjini urobeni sha Ibrahima ikansu jitrompe Huseini yarithi na mbaba hae Huseini wa mrawabili hizi sima za hemajanu shakazi wa zahajuyu isho isima shamana nyasi mkwambani uparo mhajo mbaye
eshakazi wa simambani yo ardhi ya simambani eshakazi wa shindini shirwa waoye maji ajuka usi haurobeni ni maji ajuka usi hashindini isho shiunga sha shindini sha mimi urongo vanu Muhammad El Arifu ni mwana mshohangu razitoa Mwenyezi Mungu hizo ritoa ili risaidiane haruma imaji na nalifanya hatu za usaidia ze kominote za hatu jarinjia haruma mandano watu mpaka kao juzi directeur de cabinet délégué à la défense apparaît ma dépité wahahe ni madirektori ndani hahe aparana mavavamana wa hemiji hatu wende wakau hadisi na hemaji hauzise hadisi dépité Hamdan Bakari wa Hepimba ayazalwa shindini haonisa hadisi jimla. Monsieur le délégué à la défense haonisa fikra ya hahe hahutranche wandu wakayabo waishia ze fikra shahari kwa jaka na jawabu mzima bahi ndi yarongoa yaonisa kwa selon ze tabu ziparihani hao simjua shindini ngaro hao harumwe projet badabo kwezi wanikana randevu ya uhonda na mijenjeni usiku jana. Usiku jana, Monsieur le délégué à la défense, directeur du cabinet au président de la République, grand notable wa Hembajini, yafanya longozi nje harume Hembajini, Mwenyezi Mungu nambariki. Ana hati ya mwenje, katabu hao, hati ya maji, hati ya mwenje, hati ya pare, isahilisha wanadamu onsi pia. Nana fikra zindo ajingenizo. Shaus kwa jana, ajua hadunga na nene madepite wa hahe, warejei homjini mijenjeni, hende hapara wa mijenjeni, hakubalia wa mijenjeni. Nene madepite wa hahe. Hakubalia wa mijenjeni ukana bon, itahidi onana ikubali zendongo mwazida izonsi pia, kabati hatamba tambu. Resiege administratif ike mijenjeni, etira hatamba problem, imaji ya parwa na mijenjeni, wajibu, yaunga wa mijenjeni, lebaniso la hezemali zjo parihaniha, he namnarambilwa mijenjeni waduhunda mfuvuku hanuandwa jina, emane maji nga wa mijenjeni, lejuzo la hemaji, la hemabeni ya maji, wajodunda werenga yabo, uondo udhamana wa mijenjeni, uondo wenyitike za uhuza imaji yao, haonisa ndongozi nji ya mtukufu wa hatu. Haruma ya hadisi hiyo hakukubalia wa mijenjeni ya totalite ya heza ndongo wa mijenjeni wazita hazonsi pia. Ne haonisa ukana undo mwafikiano wa heye itahidi wazimana sima elwi hawanzariro ya haruma tabu yabo wa mijenjeni zendongo mazita hazonsi pia ngizo halali. Nana haonisa wajao fikra njema ya ukana imijimine kena ujao utsamie maji betsina imijimili ifoze hazi za imijimili zitimizwa rangu ngeye mijimine ijetsanganye hene mijimili iyo wandu watsamie maji hazima ya buliwa hazima yo fikra njema ya fikra ya mwiso sha wahanu na kanza njenda banu mtukufu hatu
mudafi wa hatu wa hebafu ufuda iliongo zinji hadisinu yandisiwa hata ije honde banu monsieur le directeur de cabinet kaja parotsaba yanjie hadisi ino akahuitawa hakuyu akaukabavuni mwiyo ezae kaja parwamba tijao shaka japaro tsaha ya jue hadisi inu au ya jue wananya watende hadisi inu habari roalo manga roalo ngazija karjaka huelewa ifasiri hau kartuelewa ifasiri hadisi inu ijaizinga manya na mbako lambu zile zingamanya lo hujoa zemvuona nyasi wazira madhamana wahatu wasoma sawa nae hau zaidi ya hahe nusu ya hao ya kalikoli wazima nasinae manazaba na belu na mielarifu zambo rifanya CP1 na CP2 mbaba hanu wazima uliya watsaha shawiri yanyise fikra nenao uwenye proje inu wakautsa hazimalizinu wazikombowe baike kazi jajo hujabe sina ukana yeye belu manade serikali ya hewa tia mhono shaka jawatsaha shawiri ya jua eza zingamanya dazibi buwana amara hunda solution ravira nana kaja para sheika ushilonga zijaya wala shawiri sha msujua hakahurumia ye titre ya délégué à la défense msujua hakahurumia ye titre ya haut directeur de cabinet so daraja mbili za daula ikawa haini daraja bunge na droit ya irumie msujua hakahurumia wauzeye wa he notabilité mana ye grand notable wa he Comore nikaka hurumia wauzeye yabo bakawazeye wa hemiji hiyo manama Yusuf Mohamed Belu ya jobidi ya waone wafikirie ya hadisi inu wazima shaharenge azma hamwelewano wa hahe ni madepite wa ili wambajini ni adjoint wa hahe hende hai aplike yona kaunzanoni sewa duhujuza wa Komore heli ya heye proje inu ya numaji ya hundi hamijenjeni mzijua unyonsipia sha ya kahondelo ambio ni mijisita ya hei tsahidi hafikra hamali aini namna unyonsipia ya numaji ya liyo mijenjeni shakati harumashunga sha mijenjeni shanga yo harumashunga shaurobeni shashikansi harumumji wa mijenjeni ya numaji ya luna zisima mbali na mbali zarengwa malaho na ziunga za hemiji mindwaji ili dispache imaji yao harumwe miji pia ye finance maya hemaji ikubaliwa ye miji yonsi pia shakija kubaliwa o mji wa mijenjeni yawe karishindania ye hadisi haruma le banyiso haruma uwasi haruma ye hojere haruma le jumba administrativu la he biashara la ukanalikepo pare juyu ilili sahilishe wanadamu pia awandu kwa jeka wawewa shaze fikra zikahubamanana yonde ajoka ikanjema enge délégué de la défense
Aka paraizi kao ye mikonti ya tsanganya zenongo zinu hahadisine nao. Ingeika haishilia wananya wastarabu hamandaye. Walioho Faransani hajua ze fikra za hao habadili fikra. Sha Komoro simalaba pia ngabo hindu shambao kodo delo imajia Komoro yohonde si wane daula ya Komoro le shirika la daula la hemaji shamengo ni mweze mbwana Rawana siwa itsahidi ansini mamlima Rawana haruma ye sirikali guvernora Rawana haruma ize association Rawana haruma AMAP na demeno wasaya warsaidie jere marjanu rilauze ilia shinde ya jilele ya tikeje maji mandwa jina serikali alikubaliwa ili rilauziwa sha leo monsieur le directeur de cabinet haja hambala tijao mijinjeni ngona haki warenge fumvu kuu mjumwe mafumvu pia warenga u 80% ya hema fumvu ni miji mwabaki mrenge 20% mrenge 30%. Shasu ala ni uzisa oye mwanama mtukufu Yusuf Mohamed Bello. Kawe hurisaidia haku harmensi yamba jini hatu. Sha sharia shinu hauze fikra wa deside zinu uzirumie harumei sahili ya mijisita yeshindi shoujo kaushirumia maudu harumei majia mohoro yeo mji ulone ye mohoro ngojo kahuwa kubalia wake na 80% haruma lejuzo la hemaji no mala mishwe maji mtukufu inde namna ikaondo wa jere hadisi ya hemaji ya ngongwe awanzo ya jere inde namna ikao hemaji ya hambu ya jere wao yao masuala ni huzisa yeke mabavu ya otinde helilo na mandwa china eke mabavu yao tsinde helilo mana hindi ni sisi ulifanya oe namna inu kwezi mtukufu Yesu laha urumilia oye itsahili ya mijisi italeo bahari yeshunga shilone maji ya mijenjeni ngisho mijenjeni ngabo zunga za mijenjeni za rengwa yonde ardhi ya mijenjeni ye sharia shinu leo washi aplike hawanzo ushi aplike manara hakuja shi aplike ngwanzo ushi aplike haruma yetsahidi hatu yeshinu maudu ndishojo kaushirumia fumbuni na male na mohoro na nyumazaha na kwambani na banda maji hao wangabo fasiri lo banu harume hadisino skwalelo mi raia mi notable lobonze shanga minafumvu harume hadisi ya hemajian imana wakati raka ufikira hemajianu rikawandu wararo sikana mina wana mawaili wa urobeni nzima uparwali manashe na Muhammad Himidi wararu sasani na mimi elarif dura fikira inu hata rendara paroa na nyasi wastaarabu rajara wambia ukana ngasina nyura na mditsa ishe maaji na mditsa ishe mahala rujo hunda misada rendera tie maaji ya mijenjeni yala rieni ze harumwe mijahatu banga sina nyura yabonga mimengoni mima fondateur wa hadisini waroha watsaho wananya wastaarabu
uenda zembio za hao sibahi sharja fanya journée hundu mapesa raunda harume journée yaonde mapesa rakofanya ze financement zon sipia rakau demare hadisi ino riliwe meze association zabi dizikofanya ndongo hamandezino no azitenziani kwezi mtukufu. Ngesi wangu utsukari nyere wa urinyore Monsieur le directeur de cabinet mtukufu ngasi harumazi ya mdizaha harumazi njema shazembinga duhamba tijao shasitindo wandu diaspora zemvu za hatu neze fikra za hatu neze mali za saidiwa sokango ujo ufanye yenamna ikao ndo uona umaslaha uaranje wanadamu vetsina hurila shawiriswa nanyo nidu alongazija nidu alomanga owandu wakanaona ho residence aho wala ndo wandu wa serikali wa haho na wanadamu wa shashi watuka wa serikali ya haho wana wa hitsahidi ya mijisita mana wa utsindo wazeye wa hitsahidi ya mijisita wakorenga decision kwa jajo jo ukondani haho washindani nawe heze titri ndarulo nizo handani hula ndo haho shalati bangwe zabili wewe directeur de cabinet wa président de la république ezararu wewe de délégué wa head défense ya Komoro e baba mdo jondani haho mwambe ndongo asubuti ambe kana tijaundo la preuve mijenjeni abo kujaona mru mijenjeni jana hamdani wo député wa hao wakaja ka representer shindini simamba ni ya kayabo umrumishi wa hao mulameri mzwani haka yabo emana bori hundupwe arumaze ngomba pia sharu hundupwe ikemaji mimi d'après moi mes analyses ya tsamilo dati nzima yabo kabati problem. Monsieur le délégué à la défense, Mwenyezi Mungu haukubali abo baike ramba tsindawe haunga rambo tsindawe sha Mwenyezi Mungu hamba ndawe shati jao karaduru liufikiri izo hamba shasisi nga sina droit ya hamba tijao esko maudu ardhi ya hangu nato waifanywa isima shisaidie ilitahidi kamili gratuit lewe mijenjeni hajangu dayu kanano mimi bangwe majala nga warume ardhi ya hangu maudu bangu mimi si maudu lewo siku nga mjojuha nambe bangu nga msaole funvula hangu emane ardhi ya hangu ya shimajunde ya rengo ya fanyiwa isima shijoka ufurunise maji ya urobeni na shindini yabonga mina droit bangu yabo mhajwa mbaye kwamba ninge na droit bahe ambe bahe mtsawa haki yake na ne fontaine ya raru ya shindini ya kazwaruma le kurala hangu abo mina droit ni dai ni hunde entere yabote mujoka unambia ukana tijao wonisa kangwa nzoutie amani ebao bahanu wasilishe hadi sinu ngejuka uzaya amani Mwenyezi Mungu na jeli ikezo hamba hauambao haufanyao harume hadi sinu ikezinu kaziti na fasiri maksusu na banu inu mbayo hea maudu ngejo kiririelewe zindwa jina zijo parhaniha harume hadisi no sonima msurongoli ya washindini shatika huonisa kana zenungo ikaondo wazifanya wala ibidi kamemo uritsahe shawiri mana hamba ukahenda wabunguze tabu sha
amini hukana ambeseye honjeza taabu hau huzalisa upeu baina ya hemiji mine miji mitanu ya upeuwa haho nao haupeuwa hatu nawe. Na ukabala hata kuja parorongo wa huriransi fanya inizofanya norenda hainizorenda hata yana fer danze mwanga ranzori tsamie maji ingerchi ndiri hundu consensus ya tuna mijenjeni paf ujahu njabo hari sha Mwenyezi Mungu ujailia ike arihundane na heri kwezi shati jao ibidi urekonese ze jitihadi za hatu neze mvu za hatu nemba akili ya hatu baba nuritsanga oye mze serikali kaurongo ajila serikali mananga amrejei nga una etiketi naru kaukaurongole serikali bala nga wenji wajoju sezitswa habasa shikaukaurongwa ajila notable bala ikaukabidi ke huonana nema notable wa hemba jini pia hau wahitsa hidi walo concerne mwe hadisi kwezi mtukufu rono kazo hambo aure makotsi upulilwa zgelegele uhali wa tapiruju huri warahunjia huri warauroha kwezi mtukufu anu kamemo imijimititi hatu kasi na tratibu za ushinda relimba mbio hatari jitsaishe manongo isaidie yensi isaidie wenji kwezi monsieur le délégué à la défense hadisi heliye waibitsa ngamdudindeje imarazi njia mfanyo repetition huinyore ye mikonti ya hemaji ya kahondelea ye maji hata jiyo wasulishe wala baike izora kahamba hau izora kaufikiri ndezembi sheza honde zenjema shaika ubidi urirenge en considération ka si wanadamu renda mbio si wanadamu rafanya hazi si wanadamu rifanya uhazi si wanadamu rafanya ndongo baike ijaiza ya mwili wangu jenjeni ngone haki hao imije hatu ngasinazi haki za hatu shatsinde helila moi je dis tsinde helila wafaki tijomba haini mwanadamu ujohunda hadisi yangu yanu video inu ya ipartage tena ya ipartage haku hata yenye mahalani yonsi pia ya bidi ya wasili mana mabelu izo wafanya huhundue mijenjeni jana hajana shauti ya kriz baina ya hemi jenjeni ne mijihatu hurudi uhansi pijabi baikezo wafanya pia zonje mazonku hanazinu shauhansi pichabi baina ya hemi jihatu nawe mana wemlu wa upare mijihatu pia wende urobeni upare itahidi la pia wende simambani upare itahidi pia hawende zahaju upare itahidi pia hao mejenjeni mema uvuzele panda komila hao utsanganywa na damu wao ye peplu iho uonise ze fikra za hao nizoajwa nziza harumwe hadisi shatile namna ila ho utsori nukajao ufanyizo nzao Mwenyezi Mungu ujailia arihundane na heri nguju jailia arihundane na heri wa imati jao
anu ya daza balatuka kaja johanza rongowe shaya daza hajohanza ya rongowe ya koza utsura danzi tsuka bala kaja koza ya fiwa utsula watozi tsuka bala katutabiha ani ha esprit akiwa nanya ambeseti johamba weseye ato priwona nenemiji ya hatu pia wamjilie banu wazima shati jo hutsaha handani utione nziro shauparwa na nyuho madhoma na walo Faransa wenye proje inu mhadisi parona nyuho mhadisi ujue pourquoi wafanya zila hawakautaze nongo zila zonti pia zijirehelila shautona nongo zafanywa ujauziranganya asampusa hasibabu nongo fulani hau hasibabu nongo fulani hau hasibabu nongo fulani wao sitima laba pia ngamwedu na ukazakif na utasamaha harumwe mijisita ya hatu maana kabati mwanadamu na mlaha na utasamaha ya hao monsieur le délégué à la défense et kaizo namba yabo ngawatsujibiwa c'est la vie c'est comme ça ngasina unafasi ya ujitekeleza haboro hule shekarika karibu yabo mrojori ya tujare ngwa botwa no hata hune kangwanzo uri botengo jujwa hu urirenga hunu urifunge au uripulie wanadamu shainde kozi ya hitsaidi hatu haini mdungono uwezo wa hahe harumai hadisinu kwezi mtukufu sidiwaze ukazi wa kubalia wa mijenjeni yabo nana wandwa jinangwa jo uzidai sidiwaze kimajia mohoro kajatimba ngajuka utimba wa mohoro bao zinu wafanya zinu maudu ngwa joju hawa zidai nana wa makorani ngwa joju hawa zidai amsombe bavu ya hatu nsomba hundwa jina hani nsiyangu lazimisha ufanya ndongo shanga mjonde na ukazakifu na uambia kana marhaba menji zenjema wafanye mbajini zonsikia arepare romwenje Mwenyezi Mungu jalia imaji ya hembajini ya nalisada zetabu zirohe umwelewano parehanihe wa imazinu warifanya swana nyuho wenye proje inu hata usamihi karna usamihi na nahudiwaza karna udiwaza yonde mbavi njo shinda niwambie zinroaji ngadro usamihi ngadro udiwaza shazinu hutitia haruma problem Mwenyezi Mungu ujujailia alihunde so laheri eka Mwenyezi Mungu amenzi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa afa minkum.